Yuyari. Kawsaypika punsantami yuyarinakanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Shamupasun imanalla ya Dios bendeciachun nishpa kunanpish kikinta acompañangapak shamuni kay uyaripika rikusun yachasun imashina ñukanchik yaya mamakunata alli nina hawa alli shamushka. Jesús ta Rijsishcaman kankuna payaya mamata Cazungui wawakuna punchi Jesús ta Rijsishcaman kankuna payaya mamata Cazungui Dios kishka punta mandashka pika yaya mamata Cazungui nishkamari Dios kishka punta mandashka pika Nakados pakatokui mapipis Azimi kangi unitami kausangi Kansas nakados pakatokui mapipis Azimi kangi unitami kausangi Kangina payaya mama kuna uyachi Wawa kuna tamaya jipinya chichichu Kangkuna piyaya mama kuna uyachi wawakuna tamaya jipinya chichichu paikuna mana jitarura pika imashina pisa kichispa wiña chichi paikuna mana jitarura pika imashina pisa kichispa wiña chichi sumanta rimas pa Jesús pa Rikachu Yachaj pa wiña chichi yayakuna sumanta rimas pa Jesús pa Rikachu Yachaj pa wiña chichi yayakuna Dios pashime precios aido no pimi Ukui wawakuna tansumata yachachi Dios pashime precios aido no pimi Ukui wawakuna tansumata yachachi Wawakuna punchi Jesús ta Rijsishcaman kankuna payaya mamata Cazungui wawakuna punchi Jesús ta Rijsishcaman kankuna payaya mamata Cazungui wawakuna punchi Jesús ta Rijsishcaman kankuna payaya Yaya mamakunaka suyanchikmi ñukanchik wawakunaka kazuqkuna respetaqkuna kachun. Biblia pimi nikun ñukanchik yaya mamakunataka alli nina kashkata kaymi mandashka kan tukuy wawakunapaq. Shinashpaka kay punllakunapi ñukanchik mamakunapaq punllata yayakunapaq punllata yurishpaka kay mandashkatami paqtachikunchik. Rikusun ya Diospaq shimipi
Imatatij kikinman ñukaman rikuchin yachachin ñukanchik yaya mamakunata imashina allinina hawa. Kallaripika rikunchik Éxodo capítulo 20 verso 12 pi kayta nin: Mandas Cambaj Dios kanman kushka llaqtapi unita kawsankapajka Cambaj yayata Cambaj mamata alli ninki. Tukuykunami pakininchik ñukanchik yayitu ñukanchik mamitamanta. Chaymi paykunataka alli nina kanchik. Yaya Dios chunga mandashkakunata kushpaka ishkipimi chawpirka. Kallari mandashkakunaka rikunata charinmi ñukanchik Yaya Dioson apanakuypi. Chinallatik katik sukta mandashkakunaka shuktikkunawan imashina kawsana imashina apanakuna hawami rikuchin. Kallarinmi yaya mamawan imashina apanakuna imashina kawsana kashkata rikuchishpa. Maybalikmi kan krinaka ñukanchik wasipi kallarichun. Pay mandashkakunapika rimakunmi ama suwanki, ama wañuchinki, ama waynayanki. Shinapish chaypak ñawpaq kaninmi yaya mamata ñukanchik alli nina kashkata. Kay punllakunapika achka sustarinami shamun familiapajka. Tukuylaya llakikuna rikurishkamanta. Shinapish kikin ñuka shuk kushiklla mamita, shuk kushiklla yayituta charishun nishpaka kikinka kazunatami yachana kanki. Chaymantami convidani uyachun tukuykuna, uchilla wawakuna, hipawiñi musito solteritakuna, yuyajkuna. Rikushunmi wakin balik yuykunata, chinallatak Yaya Dios arinishkakunata paypak shimipi, wawakunapaq chinallatak yaya mamakunapaqpish. Kallaripika ñukanchik yayitukuna mamitakuna kushiklla kachun nishpaka kazujkunami kana kanchik. Colosenses capítulo 3 verso 20 pinin apóstol Pablo rimashpa, wawakunapish kankunapaq yaya mamataka tukuypi kazuychik. Chashna kazujkuna kaqpimi apunchik Jesuspish kankunawan kushikun. Kikin ñuka kazunatami yachana kanchik kallaripika ñukanchik mamitakuna, ñukanchik yayitukuna kushiklla kawsachun munashpaka. Shuk yachak runami nirka nimayjan kari, nimayjan warmi, yayata mamata mana alli nijka kay mundo kay pachapika mana alli lluksishkachu, mana alli kawsaytukushkachu, imapi mana paktaytukushkachu nirka. Hipawiñikunapish, uchilla wawakunapish yachankunami yayata mamata mana kazushkamantaka llakikuna tiyashkata, llakikuna shamuna kashkata. Antiguo Testamentopi rikukpika kay huchamantaka wañunami karka. Yayata mamata mana allinina, yanganchina chansata rurana, kariyanaka Mauka Testamentopika wañunapaqmi karka. Romanos 1, 28, 32 kama rikukpika rikuytukunchik Diosta riksishka awapish, mana riksishka shina maypish kachun kawsaqkuna yayata mamata kariyaqkuna, chayshina llaqta, chayshina gentekunami mirakun kay punllakunapipish. Shinallatik rikuytukunchikmi kay segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 manta 5 kamapish ashtawan gentekunaka millaypi huchapi watarishpa kawsana kashkata. Y chayshina ashtawan millaymi mirashpa katin kay mushuk testamentopipish nikunmi kay tukuri punllakunapika chaylayaka mirana kashkata. Nikunmi kay tukuri punllakunapika ashtawan atirikuna hatun tukushkakuna kariyaqkuna yayata mamata mana kazuqkunami miranga nishpa. Nitukunchikmi chinashpaka shuk mana kazuq churika, shuk mana kazuq ushushika convidakunmi kayakunmi paypak hawapi juiciota, maldicionta, castigota. Kutin shuk kazuq churi, shuk kazuq ushushika kayakunmi convidakunmi paypak hawamanka Diospak bendicionta. Efesios capítulo 6 verso 1 manta 3 kama rikuytukunchik y a Diospak shimipi ñukanchikman kayta nin: wawakuna apunchik Jesusta krikashkamanta kankunapaq yaya mamata alli kazuychik, chay mari alli. Chay mandashkata kazuqmanka Dioska allita kuna tukushpamari kashna nishka. Yaya mamata kazunki, chashna rurashpami kampish tukuypi alli llukshinki, kay pachapipish unitami kawsanki nishka. Tukuy wawakunapaqmi shuk pakta nishka kishka tiyana kan. Yaya mamata mana kazunaka Yaya Diospak ñawpaqpika anchami nishkata. Katikpi kikin ñuka imashina yayata mamata alli ninaka kanmi paykuna ña yuyakyaqpi paykunata rikushpa, paykunata mana shitashpa. Kaytapish Yaya Diospak shimi Bibliapika ñukanchikmanka rikuchinmi yachachinmi. Ñukanchik yaya mamakunaka kuyanmi ñukanchik imashina kaqpipish. Ñukanchik mana allikuna kaqpipish paykunaka kuyarkami. Chaymantami ñukanchikka paykunata rikunakanchik
paykunata cuidanakanchik ña yuyagyakpika. Paykunaka ñami ñukanchiktaka cuidarka. Paykunaka ñami tukuyta rurarka ñukanchikpaq. Kikinpaq ñukapaq responsabilidadmi kan yayawan mamawanka. Iglesiapi responsable kanatapish ashtawan hatunmi kan. Chaymanta ñukanchikka ima huchachikunata mana churay tukunchikchu. Kishpichik Jesucristo rimarka kay fariseo kunata, chay mishkishimi hayakshungu kunata. Paykunaka tradición costumbre manta nikkuna karka ñukanchikka iglesiapi ayudakunchik. Iglesiapaq tukuyta kukunchik kushkita. Chaymantami mana charinchik. Yaya mamata rikungapaq cuidangapaq nikkuna karka. Chay fariseo kunami sakirka paykunapaq yaya mamakunaka llakita kawsachunkuna. Mana rikurkakuna, mana asustarirkakuna. Chaymantami Jesucristo kanirka mishkishimi hayakshungukuna. Imamanta dikkankunaka chay costumbres tradiciones kunata paktachingichik, pero mana kuyashkata rikuchingichik. Mana kankunaka kutin yayata mamata alliningichik nishpami rimarka. Kishpichik Jesucristo nirka kankunaka chay tradiciones kunata, costumbre kunata, valichingichik Dios mandashka kunata ladomun sakingichik nirka. Dios pakshimi Biblia pika nikunmi yayata mamata allinichun. Mayhampish yayata mamata mana kazu kariyaq makita alsaqka wañuchishkami kanakan nikunmi ya Dios pakshimi pika nirka Jesucristo. Rushinapish kankunaka chayta mana kazushkangichi nin. Kikinkunaka ningichi llakirinimi mana charinichu ñukaka ña iglesiamunmi kurkani chaymanta mana ayuditukuni nishpami mana ayudaqkuna kashka yayata mamata. Chaytami Jesucristo kanin mana allichu. Kankunapaq responsabilidadmi kan yayata mamata rikuna, yayata mamata cuidana. Chaymantami nikun mishkishimi hayak shungukuna. Allimi nirka kankunamanta rimashpaka profeta Isaías kay puebloka shimillawanmi, kasullawanmi ñukataka allinin adoran kutin shunguka ñukamanta karupimi nirka. Paykuna allinishka, paykuna iglesiaman purishka, paykuna imata rurashka yangami karka. Imapaq mana valirkachu. Paykunaka Dios mandashkata mana kazukushkamanta, mana paktachikushkamanta. Dios mi mandashka karka yayata mamata allinichun. Y wakinkunaka ni iglesiatapish mana ayudarka, ni yaya mamatapish mana ayudarkakuna. Paykuna kikinpaqlla sustarishpa kawsarkakuna. Chaytami ya Dios pakshimi pika nikun mana allichu. Ashtawan ya Dios pakshimi pika nikunmi shuk mana kriktapish ashtawan yallimi krikkunapaq responsabilidadmi kan ñukanchik wasi ukupi kaqkunata rikuna cuidana. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 8 pinin ashtawantikka kikin ñuka mana responsable kanchik wasipi. Mana kriktapish yallimi kanchik. Mayhampish paypaq wasipi imata mana churajka. Ashtawanka paypaq kikin wasi ukupurakunata mana yuyarijka. Krinata sakishkatami rikuchin. Chashna rurashpaka mana kriktapish yalli millaymari. Kaypimi rikuchikun yuyachikun ñukanchik wasipi rikuna kashkata. Ñukanchik responsabilidadka yayawan mamawan kashkata. Wasi ukupurata. Rikuna, ayudana, makitakuna kashkata. Chinallatik kay Primera de Timoteo 5:4 pipi rikuchinmi viuda warmikunaman rimashpa ashtawanpish wawakunayuq nietukunayuq viuda kaqpika chaykunaraq kikin pura kashkamantaka llakishpa rikuchun. Kikin yayata, kikin mamataka paginishpa ayudachun. Tayta Diospish chashna ruraqtaka allininmi kushikunmi nin. Rikunchikmi ya Dios pakshimi pika yayata mamata ayudana kashkata, cuidana kashkata. Yaya mama kushiksha kachun munashpaka paykuna ña yuyagyaqpika, paykuna ña edadpi avanzaqpika churikuna usushikunami rikuna, ayudana, cuidana. Yayata mamata allinikungichu, shinapish piñaritukungi. Dios pakshimipi Bibliapimi parlaku rikuchikun, ya Dios mi kaytaka mandakun. Kikin mana yayata mamata alliningi, mana sirvingachu. Kikin krikmikani nishka, kikin iglesia munpurirashka, kikin kantashka, kikin alli ofrendashka, kikin ayudakashka, kikinpaq krinaka wasipimi kallarin. Rikukunchikmi ñukanchik yaya mamakunata imashina allininata. Kallaripika nikurkanchik kazuna kanchik. Chaypaq washaka rikushkanchik paykunata ña yuyayaqpi rikuna cuidana kashkata. Katikpika rikushun ñukanchik yayata mamata kushiklla kawsaqta rikushun munashpaka tukuy tiempo allinishpa kawsana kanchik. Mana ñukanchikka uchilla wawakuna kashpalla, hipa wiñikuna kashpalla tukuy tiempomi allinina kanchik ñukanchik yaya mamakunataka. Allinina honrana shimika nishaninmi ima balikta mirachina. Mamata yayata kuyana paykunata cuidanaka achka balikmi kan. Mana kayka yangachu kan. Ima baliktami paykunapi mirachikungi. Kaypi wakin yuykuna imashina allinina kanchik ñukanchik yaya mamakunata. Kallaripi kanitukunchik respeto ta rikuchishun. Paykuna pikuna kaqpipish, imashina kuna kaqpipish respeto charishu.
alli ninata yachashun paykunata. Diospaq shimipi rimakun kay Levítico 19:3 pika manchana shimita, chayka nishanikun reverencia. Tukuykuna kikin yayata, kikin mamata manchachun. Ñukami mandak Dios, kankunapaq Tayta Dios kani. Kaypi rikuchikun manchana, respeto, reverencia tiana kashkata. Ñukanchik yayapaq, ñukanchik mamapaq. Levítico 29 pinin mayhampish paypaq yayata, paypaq mamata imapish tukushka kanman nihka wañungataqmi. Payllataq paypaq yayata, paypaq mamata imapish tukushka kanman nishkamanta wañushpaka paypaq hawallataqmi kanqa. Kay punllakuna ñawpa testamentopi shinallatik kay mandashka katikpika kay punllaka achka qhipa wiñikuna illakmi kanchikman. Qhariyaq, malcriado, maypish kachun yayata mamata qhariyaqkuna, maypish kachun rimaqkunaka wañunmanmi karka. Achka qhipa wiñikunatami ña pambayman karkanchik. Kay Antiguo Testamentopi mandashka kunan kay punllakuna katikpika. Shinapish wakinkunaka nin imatati rurashun, ñuka yaya ñuka mamaka pandarikuna mana alli ruraqkuna kanka, mana alli yaya mana alli mama kanka, chaymanta qhariyasunchu, chaymanta paykunata mana kasusunchu, ni mayjan yaya ni mayjan mama mana imapi pandarikka mana tiyanchu. Tukuykunami pandarinchik, yaya mamakunapish pandarikkunami kan. Shinapish kikinpaq ñukapaq mandashkaka kanmi ya Diospaq shimipi Bibliapi nishkashinaka yayata mamata alli nina. Proverbios 30:17 pi kayta nin yayata mana kasushpa yuraqman rikuq churika mama yachachishkatapish phiñaqpaq ñawikunataka ankakuna surkushka kachun, shinallataq cuervokuna mikushka kachun. Sinchitami riman kaypi. Diospaq shimipika mana mandakunchu alli mana pandarik yayata mana pandarik mamallata kasuchun. Paykunallata cuidachun, paykunallata kuyachun. Millay mana alli yaya mamakunataka shitachun kungarichun mana ninchu Diospaq shimipika. Pi mana imapi pandarikka mana tiyanchu, yaya mamakunapish pandarinchikmi. Shinapish ya Diospaq shimi Bibliapika nikunmi allinina kashkata, respetana kashkata. Katikpi ñukanchik ya mamakunapaq ima balik kashkata mirachi tukushkami kan paginishkata rikuchina. Wawakunaka pagininatami yachanakanchik, ichayka uñarishpami katina kan pagininata yachan. Shuk poetami nishka, shuk kulebrapaq philuqsha kirutapish yalli nanachikka, shuk mana pagininata yachaq wawami kan nishpa. Kikinpaq yaya mamata pagininkichu, tukuy paykuna imallata kikinpaq rurashkamanta, y achkakuna rurashpakatin kikinpaq. Chaykunamantaka pagininkichu. Wakinkunaka nitukun ñukata disciplinarka, ñukata castigarka, chaymanta ñukaka mana paginini. Yaya mamakunaka disciplinana shinatajka mana disciplinashkachu. Chaymanta pagininata yachay. Paykuna disciplinashkamanta, paykuna harkashkamanta ñukanchik alliñampi yaykuytukunchik. Chinashpaka ministinchikmi paginishkata rikuchina, mana shimillawan. Katikpi imata ñukanchik yaya mamakunaman mirachinaka kanmi paykunapaq kunashkakunata uyanata yachashpa. Proverbios 1:8-9 pi nikun ya Diospaq shimi ñuka wawalla alli kawsanata kanpaq yaya yachachishkataka alli uyayari, kanpaq mama yachachishkatapish ama mana uyashanichu. Chay shimikunaka sumaq coronata kanpaq umapi churachishka shinami kanqa, sumaq wallkata kunkapi aparichishka shinami kanqa. Shuk runami nishka hipa wiñikuna chunka sukta watata charikkunaka mana krinchu nin yaya mamakunapi. Chunka iskun watakunata charishpaka paykunata ñukanchik yalli yachanchik mana valichikkuna tiyan nin hipa wiñikuna. Ishki chunka ishki watakunata charishpaka yaya mamakunata ashtawan yallimi yachanchik nikkunami kankuna. Kimsa chunka watakunata charishpaka yuyarinkunami paykunapaq yaya mamakunaka yachashkata. Paykuna nishka kachashnatikmi kashka nishpa yuyarinkuna. Chusku chunka watakunata ña pasashpaka wawakunaka, churikuna, ushushikkunaka ninkunami ñuka yaya mamakunaka hasin imapi mana pandarikkunami karka nishpa. Wiñashpami intindinchik ñukanchik yaya mamakunaka mana ñukanchik yuyashkashina upakuna kashkata. Shinapish watakuna pasaqpika intindinchikmi yuytapinchikmi ñukanchik yaya mamakunaka mana upakuna kashkachu ñukanchik yuyashkashina. Imamantatich chay kachashna kanqa. Chika yaya mamakunaka mishanmi wawakunataka kaypi nitukunchik. David shinaka nitukunchikmi hipa wiñimi karkani, kunanka ñami yuykashkani. Shinapish kutin hipa wiñikunaka wamrakunaka nitukun ñukanchikka hipa wiñikunami kanchik nishpasha. Allimi kan kayta ñukanchik yuyarina. Ñukanchik yaya mamakunaka ñamari karkanchik maypimi kay rato ñukanchik wamrakuna kan. Shinapish hipa wiñikunaka wamrakunaka
manarij chayashkaka ñukanchik mayman chayashkaman. Ya mamakunaka riqsinchikmari ñanta maypitik llakikuna tiyan, maypitik peligro, maypi urmana tiyan, tukuy chaykunata riqsinchikka yachanchikka imamanta ña chay ñanta ñukanchik purishkamanta. Mana kanchu ñukanchik alli yachaq ña entendikuna kashkamanta. Ashtawanpish ñukanchikka chay ñanta ña purirkanchik. Chaymi alli yachaq kan kay punlla hipawiñi wamrakunapaq, musu solterakunapaq, yaya mamakuna kunashkata, kazuna, uyanata yachana. Yaya mamakunaka kuyashkamantami kunan. Katikpi ñukanchik yaya mamakunaman ima allita mirachinaka kanmi kawsashpa ñukanchik yaya mamata alliningapak, kushichingapaq. Ama pingaypi, ama wakaypi churangapaq. Ñuka imashina kawsakunmanta ñuka yaya ñuka mamaka kushikungachu. Proverbios capítulo 23 verso 24-25 pi kaytanin. Kashkata ruraqpaq yayaka hatuntami kushikunga. Yachaysapa churiyuqpish paywan kushikungami. Achik punllata rikuchik Cambaj yayatapish, Cambaj mamatapish kushikuna wawa kayari. Kushichikunchikchu ñukanchik yayata mamata. Kushichinkapaqchu kawsakunchik. Ashtawanpish paykunaka atirishkakuna shina mikanakan. Ñuka wawaka kashna kawsan, ñuka wawaka kay, ñuka wawaka alli kawsakushkaman. Kutin ñukanchik hatun llakita kawsakuqpika ñukanchik yayito, ñukanchik mamitakunaka llakiringami, wakangami, pinganachingami. Chaymanta kikin ñuka Diospaq ayudawanka kawsashun ñukanchik yayito, ñukanchik mamitakuna Diosta pagi nichunkuna, pagi ñuka usushi, pagi ñuka churi, pagi ñuka wawakunaka kashna sumaktami kawsakunkuna nishpa Diosta pagi nichun kikin ñuka alli kawsashun. Y ashtawan paykunaka alli ñampimi kawsakunkuna, paykunaka allimi purikunkuna, Diospaq ñampimi kawsakunkuna, allimi kawsakunkuna nikta uyashpaka kushikunka kunami ñukanchik yayito, ñukanchik mamitakunaka. Tukuchinkapaqka ima alliwan mirachina paykunapaq kawsaypi shuktilaya kakanmi khuyayta rikuchishpa ñukanchik yaya mamakunaman. Ashayachishpa kanitukunchikmi kaymi kan tukuy imallata ñuka ñawpaman parlakushkamanta. Khuyana ñukanchik yayata mamata. Allimi kanga yuyarina ñukanchik churikuna usushikuna. Mashnatashik dibinchik ñukanchik mamitaman, ñukanchik yayitoman. Mana rimakunichu kullkipi rimashpasha. Ashtawanpish tukuypi rimashpa. Masna dibishikkanchik. Yacharkankichu ya Diospaq khuyaymanta ashtawan kuchullapika shuk mamapaq khuyi kashkata. Khuyaymanta rimashpaka Diospaq khuyman riqchaq kakanmi shuk mamapaq khuyay. Mamitakunapaq punllata yurishpaka allimi kanga ñukanchik mashnata pagi nishkata rikuchina, shimi lluqshina. Kuchullapi charishpaka uqllana, muchana ñukanchik mamita, ñukanchik yayitokunata. Karullapi kawsakushpaka kayay, rikugri, imitata kachay, paykunaka balik kashkata rikuchi, kuyashkata rikuchi, iniman kaytaka utkashpa ruray. Ama hipayashpa katichu, ama suyashpa katichu. Y Diosta pagi nishun paykunamanta. Shinallataj sumaq alli yuykunata paykunamanta charishkata. Bibliapika nikunmi ñukanchik yaya mamakunata alli nina kashkata. Y chay chashnatik kaqpika ashtawan balikmi kanga ñukanchik hawapacha yaya Diosta alli ninata yachana. Kikinka yaya Diosta alli ninkichu, kikinka ñachu Cambaj shunguta payman kushkanki, imata mana manchashpachu Dioska ñuka yayami nitukunki, mana chayta nitukunkichu, mana Diospaq familia kashpaka. Imashinati kikinka chay familiapika wacharitukunki, kishpichi Jesucristota krishpalla chaskishpalla. Kikinta mantakpish, kikinta kishpichikpish kachun chaskishpalla. Tukuytami Cristo Jesús hatun cruzpi rurarka khuyashpalla. Chaymanta nitukuni shuktiklaya, shukkushiksha, sumaq krik hogarta charinaka manatianchu. Cristo Jesús ñukanchik shungupi, ñukanchik kawsaypi mandakullapimi shukkushiksha hogar cristianota charitukunchik. Mashnatami ashtawan Diosman khuchuyanki, ashtawanmi kikinpaq familiapi khuchullakanki. Manarij kishpirishka kashpaka kunanllatik mañaytukunki kishpirinkapaq. Huyashka Dios, yachanimi mashnata huyashkata. Shinallataj kishpichisha nishkata. Pagi Jesucristo ñuka huchamanta wañurka. Ñuka aparinata aparka. Kanmi wañurkanki hatun cruzpi ñukata kishpichinkapaq. Pambashka karkanki, hatarirkanki. Kunanka allichirikunki kutin tigramunkapaq. Chaytami krini y chaymanta ñuka shunguta paskani Cambaj wawa kankapaq. Tukuy ñuka kawsayta Cambaj makipi churani. Ayudaway kanta kazunkapaq. Shinallataj ñuka yaya mamakunatapish. Jesuspaq shutillapi chashnaka. Uyashkankimi Yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay.
correo electrónico misionchasqui@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka, Tukuitami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.